سەر ڕزگارکردنا شنگالە مێمەواداریە خەیری بۆ زانی ڕاوێژکار دێ وەزارەتە ئەوقاف حکوومەتە هەرێما کوردستانی دەکریا مامۆستا خەیری تبخێر هاتی بەریا هەموو شتێکی بەریا 7 ساڵان درۆژێکەوە کە ئیرۆدا سەرۆک بارزانی ڕزگارکردنا شنگالێ ڕاگەهاند ئەگەر منێکی بەگەرنە دیرۆکێ بەری 7 ساڵە بەگەرن دخوازم دەستپێکی دەت سەر چاوانیا ڕزگارکردنا شنگالێ پێشمەرگەیان قارەمان چاوە ئەو داستان تۆمارکردن تە بشتاڵێ کەرەم کە ئێوار باش ئەس ڕزگارکردنا شنگالێ بورینە 7 ساڵە سەر ڕزگارکردناوێت تەبایە خەڵکی کوردستانی و تایبەت خەڵکی شنگالی پیرۆزت کامە بڕاستیش ینی ڕۆژێکە مێژوویی بوو نایژبیرکردن ji ber ku êk ji wan dastana bû evt ku ji salê şêsta were heta hingî dastan pê dastanê ji aliyê pêşmergê qehreman ve hatine tomarkirin ca ew dastan deverê ser hidûdiyet Îranê bin yan deverê ser Sunûrê Tirka bin yan jî deverê germiyan bin Kerkûk û wan dere heta ji deşta Mûsil em dibînin berî 7 sala dastana hera mezin hatiye tomarkirin dîsa ve her ser destê pêşmergeyê rizgarkirina şingalê bû serpereştiya Rastewxo ya Serok Barzanî ku wekû peymanekê li ser xwe dabû devera şingal û sihêla nevegerêtin heta ku ew dever bi temametî nêta rizgarkirin ji destê Daişê terorist lê mixabin piştî rizgarkirina ya devera şingal û em dibînin yanî piştî hingî çendîn hêzgidî hatine wan devera ji wan hêza بێگومان هێزت شەرعیەت هەین و هێزت نەی شەرعی ژگێت هەین باشە مامۆستا خەیریمە بێن ji demek û şingal hate rizgarkirin vê diryanî pêwîst bû piştî rizgarkirinê xelkê wê vegerine ser zêdê bav û bapîran ew Kurdên êzîdiyên derbeder yê şingalê pêwîst bû vegerin çi wekir bû rêgirî li pêşiya vegera wan heke yanî heta wekenha jî piştî 7 salan hîna بهترە خەڵکی شنگالێ کوردن شنگالێ دەربدەرن دکەم پێ دەربدەریەدە سەدەم چییە؟ هەلبەت سەدەم گەلک ڕێگرن گەلک هۆکارن گەلک سەبەبن لێ دوو هۆکاری سەرەکیت هەین و ناهێنن ئەو خەڵکە ڤەگەڕێتەوە هۆکارێک ژێ ئەوە و کویە هەرە سەرەکیە دەڤرا شنگالێ نەها دەڤەرەکە نێ ئێمنە ئەو لەکاری لێ نینە ji ber ku wekî me gotî gelek hêzet ney şerعiyet lê wekû hêzet PKK û gelek hêzet diyet ney şerعî jêt heyn hindekiş hejda şeعbî ji ku ew dîsa ve net şerعîne bêguman hejda şeعbî Iraqê de ya şerعî ye lê nav wan de hindek firqe heyne ne ît şeعbî ew firqe li wan devera edmînin yanî halê halê PKK wekû dû هێزت نەی شەرعی wê deverê bêguman yanî peydabûna hêzeka neşerعîyan dû hêzên neşerعî her devereke hebitin bite ciyên nearamiye ew ê deverê em dibînîn navbeyn heriş medehekê heyameke carekê firokê tirkat ên ewan devera bordûman dikin ev çendîn cara xelkê şingalê vegeriya ji kampa vegeriya be careke dî ser zêd û mal û deverê xwe lê venekêşe heyvekê heta çi roja careke dî ji ber ku ew hêzit wê derê ney şerعî bine egerê hindê ku ew devereş alî em nayî ve bêta şêwan ji ber vê çendê jî careke dî xelik naçaret bitin vegerêteve kampa yanî çû serdema nebûye ku xelkek jiyana binxîvetê jiyana ya kampekê pêxweş bitin jiyana mal û milkê wî hekirina yanî însan nîne hiç devereke dî hiç ciyekî ser mal û milkê xwe xweştir bivêtin illa li devera şingalê bitin ku em hemû dizanîn yanî guneha mezin ji dikefte stoyê van hêzet ney şerعî evêt ku li wê deverê heyn û naxwazin ew devera aramî bi xwe vebigiritin ji ber vê çendê مامۆستا خەیری yanî ew hêzên neşerعiyê ku te amaje bûkirin niha piştî 7 salan şingal xistنە çi qûnaxekê de niha çi metirsî ser şingalê wekû xwedê şingalê yanî bajar nahiya qezayê ser be niha şingal ketiye çi qûnaxekê de
يعني وقتی دا وەکەمە گوت یعنی وەختا کو بەری 7 ساڵە شنگال هادیە ڕزگارکردن و هادیە پاقشکردنش داعشی تیرۆریست بێگومان پشتی هێزت نەی شەرعی کەفتینە شنگال خەرقێت ئەمنیت وان دەڤەرا داوێت پەیدا بووین یعنی الوان دەڤەرا تونێلێت هاتینە دروستکردنش ئالی داعش بە ئەو دەڤەرا دیسان جارێکە دی هێدی داعش تیرۆریست یە جێخۆ ستینتەڤەل وان دەڤەرا ئاکل شوونە هەندێک و جبلي هندك هزت ني شرعي جلوه درينا انها ديسا جوي آلية تيرورست داعش ديسا اويت انا وي دبري انكو او دبرا يعني انكو او هزتنا شرعي يدبوينا اگركي راستوخو اگركي مباشر كو داعش الوان دبرا پیدا ببتن باشا ما مستاخر زي بيم لسر ركبتنا شنقال دماكو ركبتن هاتا مذاكرن بو جهد الخوشي الجم تبع خلق شنقالي وركبتنا برا حكومة هرم كردستان وحكومة فدرال دا اجبرچه حتى وكانها او ركبتن نكتي واري بجيكرن دجبرچه انغو او ركبتن بشرنگي خدمتها خلق شنقالي دكي حتاكو او الين نشر اي كل شنقالي هنا الريغريه اللي بتجيبون عيدك يعني بتريا خالد او ركبتن دا بين هولير وبغداد ادباج بون و خدمتها خلق او دبر دابون ايك جوان خالق پێتەوی بۆ ئەو دەڤەرەش ئالی ئیداری بە بێتە ڕێکخستن هەتا ئیرۆ ڕۆژێک ئەوێ دەڤەرە ئیدارە نینە یعنی ئەو دەڤەرە یا بێ قایمقامیەتە یا بێ ینی ئالی ئیدارێ بە نینە بێگومان هەر دەڤەرەکە ئیدارە لێ نەبتون تو نکاری خزمەتگوزاریاژ ئەوێ دەڤەرێ پەیدا بکەی یعنی ئاف کارەبا بنیا تحتی ئەشتە هەموو وێ دەڤەرێ پەیدا نابێت چما چونکی ئەسڵان تا ئەو نینە لێ ئیدارەتە نینە ايكش خالت غريبستا يا هفيمانا ما بين هولير وبغداد السر شنقالي او بوكو اداريكا تازي انه يدربرينش خلقي اوي دفريبكا تو همو خلقي اوي دفريبن ابنا هاتف جيب جي كرن دو غرقبو او هزت ني شرعي الوان الدفريش شنقالي نامينتن حطانا اويت ماي نهار نجيب جي كرن غرقبو خدمت گزاري لي هبينا چيكن حطانو او نهاتا كرن تشتي هاتي كرن لي او بو تنه يك بند هاتا جێبەجێکردن ئەو ژب نیو و نیف هاتە جێبەجێکردن کو بڕیار بوو 2500 خەڵکی شنگالێ خۆ ببنە پۆلیس سەر پۆلیسە فیدرالی و لوان دەڤەرا بێنە بەڵاوەکردن بۆ پاراستن و ئێمناهیە ئەوێ دەڤەرێ لێ مخابن ئەو دگەل هەندێکدا هەندێک پۆلیسێ فیدرالیشش بەغدا بێتن مخابن 6000 پۆلیسێ فیدرالی هات اتنيزيكي ده رجادا 6000 بوليس فدرالي هات اوان دفرا ايش باشور عراقي ايش نافراس عراقي ايش بغداد هاتن وهطان هلوان دفرات اكنجينا لحطا ايرو رش كسكي شوان 2500 خلق شنقال نهاتا دا مزراندن وهطا ايرو روجك بوان اصلا قد اخنت علي معامله واندا ونهاجي كرنا افا همو اتكفت استوي حكومه بغداد يعني براستيجي افا چندين جاره دخواز هاتا كرنش علي فرمي و نفرمي الحكومة هرم كردستان ازدياد دخواست كرنش علي عشيرت توامش علي خلقي جواك سويل و اللي مخابن هطانه نهات جيب جي كرن او خالد و يا جهموي جكرن تر او نو ام ديسا تاكيدت كاينه بجارك ديش حكومه انه يا سوداني و جارك دي اورك بدات باشا ما مستاخر الفيدرس خازم خلق شنقالي يكون هاد درب درك وتبقى ما جاب يكر دخيبه هذا دخازه واتشي شرط ومرجي واتشنا وكو خلق شنقالي يا رسن حتى كو فقرنا سر زي ديخوا يعني دخازه سركتشنا قالت بيتن فقرنا سر زي ديخو افا يعني دخوازيا سركيه خلق شنقالي كو فقرنا بسر جي وارد خو بله ليه حطاكو فقرنا سر جي وارد خو وكي نهاما قوتي اف اصلقنا همو هنا يا خالا يا سركي ويا قالك فر اواكو بكاكو حشد الشعبيش ابي دفر دركبتن او دفر بيتا كنترول كرنش اليه هز الشرعيه عراقيه اليه هز الجدار الشرعي يد عراقيه كو جيش عراقيه بوليس فيدراليه عراقيه وبيجمركيه قالك سپاس شوي مامۆستا خيري بۆزانی ڕاوشکار دێ وەزارەتە ئەوقاف حکوومەتە هەرێما کوردستانی کوتم ڕابی گەلک سپاس